Waves Radio. Umutima w'umugabane wa Afurika hari igihugu kinini cyane gifite umutungo kamere udasanzwe, ariko kandi kikaba kimaze imyaka myinshi cyugarijwe n'intambara n'umutekano muke. Icyo gihugu ni Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu burasirazuba bwacyo mu ntara za Kivu n'ahandi hafi y'akarere k'ibiyaga bigari. Abaturage bamaze imyaka myinshi babaho mu bwoba bw'amasasu, ubuhunzi ndetse n'ubukene bukabije. Abana benshi bakora batazi amahoro, imiryango igasenyuka, abandi bakabura ababo mu buryo bubabaje. Ariko se ni iki cyatumye intambara imara igihe kirekire gutya? Ni bande bagiramo uruhare? Kuki akarere gafite umutungo kamere mwinshi ariko abaturage bako bagakomeza kubaho mu mibereho igoye? Muri kiganiro turarebera hamwe amateka y'intambara mu burasirazuba bwa Kongo, duhereye ku byabaye mu Rwanda mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata duhereye ku byabaye nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994, tukagira ku ntambara zagiye zikurikirana kugeza uyu munsi. Turaza gusobanukirwa neza uruhare rw'imitwe yitwaje intwaro nka M23, twirwaneho ndetse n'indi. Turaza no kurebera hamwe ingaruka y'intambara yageze ku baturage basanzwe. Ikiganiro cyacu kigaragaza amateka, ukuri, amasomo akomeye Afurika n'isi yose ishobora kwigira muri iyi ntambara. Nge ndi Hoziyana Benga, iyi ni Kivu Waves Radio. Mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari imwe mu ntambara zimaze igihe kirekire ku mugabane wa Afurika. Iyi ntambara imaze imyaka irenga 25 ikomeje kugira ingaruka zikomeye ku baturage bahatuye. Abantu babarirwa muri za miliyaridi bamaze guhunga ingo zabo, abandi benshi batakaza ubuzima cyangwa ababo. Ubukungu bw'igihugu bwagiye buhungabana, amashuri n'ibitaro birangirika, kandi ubuzima bw'abaturage buhora mu bwoba. Kugira ngo umuntu yumve neza inkomoko y'iki kibazo, ni ngombwa gusubira mu mateka ya Kongo nyuma y'ubwigenge mu mwaka wa 1960. Nyuma yo kuva mu bukoloni bw'Ababiligi, igihugu cyahise kijya mu bihe by'imvururu za politike n'ihanga ry'abanyapolitike batandukanye bashakaga ubutegetsi. Ibi byatumye igihugu kitabona amahirwe yo kubaka inzego zikomeye za leta n'ubukungu bwifashe neza. Mu mwaka wa 1965, umutegetsi bwafashwe na Mobutu Sese Seko, wari umusirikare yayoboye igihugu imyaka irenga 30. Mu gihe cye igihugu cyiswe Kongo Zaire. Nubwo Kongo yari ifite umutungo kamere mwinshi cyane, abaturage benshi bakomeje kubaho mu bukene bukabije. Abasesenguzi benshi bavuga ko ruswa n'imiyoborere mibi byagize uruhare runini mu gusubira inyuma mu iterambere ry'igihugu. Mu ntangiriro z'imyaka y'1990, ubutegetsi bwa Mobutu bwatangiye gucika intege. Icyo gihe Afurika yose yari iri mu bihe byo gusaba demokarasi n'impinduka mu miyoborere. Ariko ikintu cyahinduye cyane amateka y'akarere ni ibyabereye mu Rwanda mu mwaka wa 1994, igihe habaga Jenoside yakorewe Abatutsi. Nyuma y'ayo mahano, abasirikare n'abanyapolitike bari mu butegetsi mu Rwanda, leta y'abatabazi. Abasirikare n'abanyapolitike bari mu butegetsi mu Rwanda icyo gihe bahungiye mu burasirazuba bwa Kongo hamwe n'impunzi nyinshi. Abo bantu bahungiye muri Kongo bahunganye intwaro nyinshi, amafaranga menshi n'ubutunzi bari bamaze gusahura igihugu. Maze bamaze kugera mu burasirazuba bwa Kongo, baratuza bongera kwiyubaka, maze bashinga imitwe yitwaje intwaro yakomeje guteza ibibazo by'umutekano haba mu burasirazuba bwa Kongo, aho bahungiye bahohotera abari mu bwoko bw'Abatutsi bari bahatuye, ariko bakambuka umupaka bagahungabanya n'umutekano w'igihugu bari barahunze ari cyo Rwanda. Ibi byatumye mu mwaka wa 1996 atangira intambara ya mbere ya Kongo. U Rwanda na Uganda byashyigikiye umutwe w'inyeshyamba wari uyobowe na Laurent Desire Kabila mu kurwanya ubutegetsi bwa Mobutu. Iyi ntambara yarangiye mu mwaka wa 1997, Mobutu avuye ku butegetsi, Laurent Desire Kabila aba perezida wa Kongo. Abaturage benshi bari bafite icyizere ko igihugu kigiye kubona amahoro n'impinduka nziza, ariko icyo gihe icyizere nticyamaze kabiri. Nyuma y'umwaka umwe gusa, umubano hagati ya Kabila n'ibihugu byari byaramufashije warasenyutse. Ese ubundi kuki perezida Kabila Laurent Desire yashwanye n'ibihugu byamufashije gufata ubutegetsi? Laurent Desire Kabila amaze gufata ubutegetsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mwaka wa 1997, yaje gushwana n'ibihugu byari byaramufashije cyane cyane u Rwanda ndetse na Uganda. Ibyateje intambara ikomeye yaje kwitwa Second Congo War, cyangwa se intambara ya kabiri ya Kongo mu mwaka wa 1998 kugeza mu mwaka wa 2003. Impamvu nyamukuru zatumye bashwana harimo kuba Kabila yashakaga kwigenga ku butegetsi. U Rwanda na Uganda bari bafite abasirikare benshi, atangira kubirukana kuko ibyo bihugu birimo kumutegeka no kumwivangira mu gihugu.
cyangwa se mu miyoborere, yibagije amasezerano byari bifitanye, cyane cyane ko u Rwanda rwari rubangamiwe n'umutekano warwo warimo wangizwa n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994 bari bafite intwaro kandi bishe mu mashyamba ya Kongo. Mbese twavuga ko impamvu zatumye Laurent Désiré Kabila ashwana n'abamushyize ku butegetsi harimo gushaka kwigenga ku butegetsi, ikibazo cy'umutekano ku mipaka, inyungu z'umutungo kamere wa Kongo hamwe no kutizerana muri politiki. Ibi byatumye Laurent Désiré Kabila atangira gukorana n'abasize bakoze jenoside mu Rwanda kuko yizezwaga ko ari abarwanyi bakomeye kandi badahenze. Ibi byakozwe na bamwe mu basirikare bahoze mu butegetsi bwa Mobutu barimo kwinjira mu buyobozi bwa Kabila, barimo bashaka guhishira inshuti zabo zahoze mu gisirikare cya Habyarimana. Mu mwaka w'1998 hatangiye intambara ya kabiri ya Kongo. Iyi ntambara yitabiriwe n'ibihugu byinshi byo ku mugabane wa Afurika ku buryo bamwe bayise intambara ikomeye ya Afurika. Ibihugu bimwe byashyigikiye ubutegetsi bwa Kabila mu gihe ibindi byashyigikiye imitwe nyeshyamba yamurwanyaga. Nubwo muri 2003 habaye amasezerano yo guhagarika imirwano, umutekano wigeze ugaruka mu buryo burambye mu burasirazuba bwa Kongo, ahubwo aho gukemura ibibazo by'abarwanyi b'Abanyarwanda FDLR basize bakoze jenoside mu Rwanda ndetse barimo bica abatutsi, abandi babakura mu byabo. Havutse imitwe myinshi ivuga ko iharanira kurengera ubutaka bwabo, imyinshi ishingwa na FDLR kugira bayifashe kwihisha. Mu myaka yakurikiyeho ako karere kakomeje kugaragaramo imitwe myinshi yitwaje intwaro irwanira ubutegetsi, ubutaka cyangwa umutungo kamere. Uko imyaka ihita niko imitwe yitwazaga intwaro yagiye yiyongera kugeza kuri M23 na Twirwaneho birimo kubica bigacika mu burasirazuba bwa Kongo kubera guharanira uburenganzira bw'abavuga Ikinyarwanda. Hari kandi ADF ikomeje kumena amaraso muri Kivu y'Amajyaruguru, muri Beni, iyo ikaba ifite inkomoko muri Uganda kuko igiye yambuka n'umupaka ikica abaturage ba Uganda. Kuki imitwe imwe irwanwa ariko nishobore gucika? Hari impamvu za politike, ubushake buke bwa leta ya Kinshasa, ariko hari n'umutungo kamere inyeshyamba zifitemo ukuboko zikorana na bamwe mu bari mu butegetsi bwa Kinshasa. Mu burasirazuba bwa Kongo harimo amabuye y'agaciro menshi cyane nka zahabu. Kavuga ko mu burasirazuba bwa Kongo hari cyane cyane zahabu ifite agaciro kabarirwa hagati ya miliyari 1 na miliyari 4 z'amadolari y'Amerika, naho korutayo ibarirwa hagati ya miliyoni 100 na miliyoni 200 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Casterite ibarirwa hagati ya miliyoni 300 na miliyoni 400 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Wolframite cyangwa se tungsten ibarirwa hagati ya miliyoni 30 na 50 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyo ubaza yose hamwe ashobora kurenga miliyari hagati y'2 n'eshanu ku mwaka, ariko kubera amagendo n'intambara amafaranga menshi nagera kuri leta ya Kongo. Kugenzura ibirombe by'ayo mabuye bituma imitwe yitwaje intwaro ibona amafaranga yo gukomeza intambara, bituma ikibazo cy'umutekano kirushaho kuba kirekire kandi kigakomera. Abaturage bo bahura n'ingaruka zikomeye z'iyi ntambara. Mu magambo magufi, abavuye mu byabo imbere muri Kongo bari hagati ya miliyoni 5-6 kandi abavuye mu burasirazuba bangana na miliyoni 3-4 z'abantu badafite ingo zabo. Abahungiye mu bindi bihugu miliyoni 1 n'abantu 200 bose hamwe bagera hafi kuri hagati ya miliyoni 7 na miliyoni 8 z'abantu. Iyi niyo mpamvu ikibazo cy'impunzi zo muri Kongo gifatwa nk'imwe mu bibazo bikomeye by'ubuhunzi ku isi. Abana benshi ntibashobora kujya ku ishuri kubera umutekano muke. Mu bice byinshi by'igihugu abaturage babaho mu bwoba ko imirwano ishobora kongera kubura igihe icyo ari cyo cyose. Umuryango mpuzamahanga wagerageje kugarura amahoro muri Kongo. Ingabo z'umuryango w'abibumbye zoherejwe mu butumwa bwo kubungabunga amahoro zizwi nka MONUSCO. Izi ngabo zagombaga gufasha kurinda abaturage no gushyigikira inzego za leta mu kugarura amahoro. Ariko nubwo hari imbaraga nyinshi zashyizwe mu gushaka amahoro, ikibazo kiracyari ingorabahizi. Amakimbirane hagati ya Kongo n'ibihugu by'abaturanyi aracyakomeje kuvugwa cyane. Abaturage benshi b'ako karere bakomeje gusaba amahoro n'umutekano kugira ngo bashobore kubaho mu mutuzo. Abasesenguzi bavuga ko amahoro arambye azagerwaho ari uko habaye ubufatanye bukomeye hagati y'ibihugu byo mu karere, leta ya Kongo ndetse n'umuryango mpuzamahanga. Reka ngushimire ko twabanye muri iki kiganiro cyacu. Mushikarije no kuzabana natwe mu kiganiro tuzakurikizaho kizagaruka ku bushukanye FARDC yakoresheje kugira ngo M23 irekure umujyi wa Goma muri 2012, n'impamvu iyi ntambara isanishwa n'igisirikare cy'u Rwanda n'icya Uganda ndetse n'umutwe w'inyeshyamba za FDLR. Iyi ni Kivu Waves Radio. Nje ndi Hoziyana Benga. Kora subscribe ku batarayikora, share ndetse na comment. Amahoro n'imigisha Nyagasani yatanga bikomeze kubana namwe. Ubwo nizere ko n'ubutaha nzongera nkabasanga.